Blend if. Hajmo da imamo šta je to blend if i kakva je njegova uloga. Za početak napravit ćemo jedan gradijent, znači pritisnemo slovo G. Evo ovdje gori izaberemo crno-beli za početak. Od ozgo na dole vučemo i da promenimo boju. U slučaju da nemate ovaj gradient fill 1, da imate neki layer, apsolutno, znači napravite nov layer ako koristite starije verzije, taj layer znači napravite ovako gradijent i njemu samo promenite boju, ništa više. Ko ima novije verzije ima gradient fill, ko nema verovatno mora napraviti nov layer pa na njemu da nanese ovaj gradijent. Kako god, to su proste stvari koje već znamo, tako da hajmo da promenimo boju. Može ovako neka naranđasta, svetlija, FC8E00, ovaj drugi gdje je bela boja, uzet ćemo tamni gradijent, naranđaste, P22E00, ok. Hajmo dodamo još jedan gradijent, znači idemo da dodamo nov gradijent, uzimamo opet gradijent, crtamo, sad idemo od leve do desne ivice, samo ne želimo ovakav da bude, već crno-beli. Dobro, kada smo ovo napravili, bit će nam potrebno da razumemo da ovdje sa strane imamo dva gradient filla, to je dva gradijenta. Evo napišemo orange, evo napišemo default. Šta je bitno? Bitno je da shvatimo da ova dva layera imaju neku međusobnu povezanost. Zašto nam je to bitno? Pa da bi razumeli ovo je prvi layer, ovo je drugi layer. E sad, kakva je to povezanost? Prva povezanost koju smo učili, to je prošli čas pomoću ovih blend modova. Svi su na normalu, jel tako? A druga povezanost jeste ta pozicija njihova unutar Photoshopa. Koji je prvi, koji je drugi. Zato je bitno da sad razumemo redosled ova dva layera. Default je prvi, orange je drugi. Idemo na default. Ovo je current layer, znači default. Desni klik. Idemo na blending options. I unutar blending opcija nama nudi, evo stavit ćemo ovako ovo desno da bismo vidjeli, nama nudi ovaj ovdje deo blend if. Vidimo da imamo gray, red, green, blue što je normalno i gray. Zašto je ostavljeno gray? Pa ako se sjećate prošli čas, kada smo pričali o ovim blending opcijama, ja sam naveo da je ovdje u pitanju siva, tačnije kao gray. Ja sam sebi zapravo malo više dao da kažem da je ovdje siva boja. Nije baš 100% ovaj deo da se odnosi na sivu boju, ali za početak da vas ne bih bunio, možda je najbolje da shvatimo da se ovdje nalazi ta, ajde da kažemo siva boja, 50% sive boje u ovom ovdje delu, zato da biste najbolje razumeli crna, bela, pa da je siva i onda idu ova dva, ajde da kažemo dve ove grupe, ali ne mogu vam ostaviti samo tako da vam kažem samo sima, samo ovakva, ajde malo detaljnije da vam objasnim pa kako god vi to razumeli. Prve dve opcije koje imamo normal i dissolve, to su opcije za normal, baš tako se zovu kao normalna grupa. Ove ovdje opcije koje imamo darken, multiply i ostalo, to je darken grupa ili tamna crna grupa. Lighten, screen, color dodge, linear dodge, to je lighten ili bijela boja. Ok, to razumemo. E sad, dolazimo do overlay, soft light, hard light, u pitanju je kontrast grup. Znači ovdje je sve što vidimo neka vrsta kontrasta. Znamo što je kontrast unutar Photoshopa, on ima adjustment layerima, smo vidjeli. Ispod ovoga dolazimo do ove ovdje grupice, pete po redu, u kojoj se nalazi difference i exclusion. To pripada inverziji, znači ovo ovdje je inverzija, ove dve ovdje su inverzija, dok subtract i divide su cancellation group, baš se tako zove, kao da nešto izgase, kao cancellation group. I na kraju sve ove ovdje hue, saturation, color, luminosity, oni spadaju u component group. Znači to su te grupe koje su napravljene unutar samog Photoshopa i sad bitno je da vi razumete da shvatite ove tri velike grupe koje imate. Dok kad dođemo do ove ovdje dve, to jest ako podijelimo ovu na dve i ovo ovdje, to je tri grupe, to je na vama kako ćete to da probate i da razumete, da shvatite u nekim od primjera. Zašto kažem na vama? Pa morate da radite na slikama i da koristite sve ovo da biste razumeli. Međutim, pošto je ovo kurs za apsolutne početnike, ne bih želeo da vas previše bunim sa ovim ovdje stvarima, već mi je mnogo bitnije da razumete neke od ovih ovdje opcija kako radi, kao što je na primjer multiply, kao što je na primjer light and screen, kao što je overlay, soft light, hard light. To su neke opcije koje se najčešće koriste unutar Photoshopa, tih 6-7 opcija, i ako njih razumete i shvatite, mislim da ćete dosta slika moći da uradite bez ikakvih problema. A naravno, vidjeli ste i kroz sam kurs da do sad nijednom nismo upotrebili nijedan blend mode, a napravili smo neverovatne fotografije. Tako da, ako vam je ovo korak dalje i korak ka naprednom Photoshopu, ne morate previše obraćati pažnju na sve ovo, već naučite površinski,
pa kad budemo došli do tog nekog advanced level Photoshopa, možda ćemo malo detaljnije ovo objasniti i malo detaljnije vidjeti kako funkcioniše, a na sve ovo, moj savjet jeste da pokušate vi da napravite neku fotografiju, da probate da iskoristite multiply, na primjer, pa onda dodajete na internet da vidite kako na internetu drugi ljudi rade i tako nekoliko puta kada shvatite kako se koristi multiply, bit će vam mnogo lakše. Tako za svaki od ovih trebate uraditi da biste razumjeli kako svaki funkcioniše. Zaista ovaj blend mode daje širok spektar Photoshopu i može mnogo toga da donese dobrog, kao što može mnogo toga da donese lošeg, a to je da zbuni početnike koji prvi put ovo vide. Tako da, eto, to su te grupe koje sam htio da vam pokažem, to je prva veza između layera i mi ćemo ostaviti da bude normal sa opacity 100%. Dobro. Advanced blending. Lepo piše advanced. Mislim da nema potrebe za sada čačkamo ove kanale, da vidimo koji je to knockout, što ovdje piše, shallow, deep i tako dalje. Šta nam sve nude ove opcije. To je advanced level i zaista nema potrebe to da sad objašnjamo i radimo. Mi idemo na blend diff. Hajmo da vidimo šta je point ovog časa. Vidimo current layer, znači to je naš trenutni layer i layer ispod njega, evo ga under layer, underlying layer u kom se nalazio naš naranđasti gradijent. Pa hajmo ovaj trenutni layer da vidimo šta nam je ovo ovdje crno-belo. Ništa drugo nego brightness. U pitanju je znači samo boja, to jest od crne do bele, da vidimo kako to utiče ta svetlina, to jest brightness na ovu našu sliku, to jest na ovaj naš gradijent. Hajmo ovu crnu da vučemo ka desno. Obratite pažnju na crnu boju na pozadini. Idemo ka desno i evo ga šta se dešava. Mi na neki način kao da uništavamo crno, jel tako? I skroz idemo ka beloj i na ovaj način smo prekrili sa ovom našom crnom našu belu, ali isto tako smo je i uništili, zbog toga vidimo ovu naranđastu. Hajmo sad od bele ka crnoj. Vidite sad ovo. Ok. Vratit ćemo kao što je bilo. Hajmo sad under layer da vučemo desno. Ok. Hajmo sad od bele ka crnoj. Šta je bitno da razumemo? Idemo na cancel pa ću se vratiti. Crno-bela ide od leve do desne ivice. Crna je levo, desno je bela. Znači tamna, svetla. Ovdje nam je svetla gore, tamna dole, jel tako? I zbog toga kada ja vučem crnu ka beloj, vidite šta se dogodi. Tamna je dole, svetla je gore. Isto kao kad krenemo odavde. Kreće od vrha, znači kreće od vrha pa ide do dole. Šta je sad ovaj blend diff i šta sam ja vam pokazao? Po prvi put mi pomoću jednog layera možemo da kontrolišemo dva layera, ajde tako da kažemo. Znači, kada smo ušli u ovaj gornji layer koji je defaultni, on nama postaje trenutni ili current layer. Dok ispod njega se nalazi ovaj under layer, to je ovaj naranđasti. I mi sad ovdje kontrolišemo taj brightness između ova dva layera. I po prvi put možemo unutar ovih novih verzija Photoshopa da kažemo da želimo da ovu crnu boju na neki način kao da je zamaskiramo, da je smanjimo, da istopimo s ovom naranđastom i da napravimo neki kao gradijent, neki prelaz, jel tako? Kliknemo OK, priđem, vidim kakav je to prelaz. Meni se ovo iskreno ne sviđa. Mnogo je nekako grubo, jel tako? Ja bih više volio da je ovo malo smooth, da ima malo nekog efekta, onako lep prelaz da bude. Pa hajmo opet u blending options. I sad ovaj gornji crni deo moramo nekako da razdvojimo. Vidite da imamo dve kao ovdje strelice, ovo je kao neki trougao koji se stoji iz dva dela. Držim Alt, znači pritisnem Alt, držim Alt i kliknem na ovu ovdje strelicu. Vidite kako je on sad to podelio u ova dva dela. Hajmo da vratimo malo ka crnoj, vidite šta se dešava. I hajmo malo ka beloj. Idemo na OK, Ctrl0, da odzoomiramo i evo ga. Vidite kakav smo prelaz napravili pomoću current layera. Hajmo da idemo default desni klik, blending options. Hajmo da vratimo kako je bilo. Ok. Hajmo sad ovaj underlaying. Hajmo ovaj beli da kliknemo alt i da vučemo ka crnoj. I gledajte ovo. Ako sad privučemo ovo drugo, šta će se dogoditi? Pa pojačat će se gore gdje je bela, jel tako? Znači kao dve nijanse bukvalno da vidimo, jel tako? Pa možemo i ovdje da napravimo ovako, gledajte sad ovo. Pa ovaj prvi. Ok. I pogledajte kakvu smo fotografiju dobili. Pogledajte vi kakav je ovo gradijent ovdje u pitanju. Ima i bele, i crne, i naranđaste, i svetle, i tamne, i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno rečeno, blend diff kontroliše dva lera, to jest tu simbiozu između dva lera.
Eto tako nekako bi možda najlakše mogli da prevedemo i da razumemo taj blend if. Ono što je najlepše sa tim blend ifom jeste kada želimo da na neki način uklonimo pozadinu sa neke fotografije. Verovatno vas je ovo više zbunilo nego sami blend modovi u prethodnom času, ali moramo odraditi jednu vežbu da vidite kako blend if utiče na same boje unutar Photoshopa, tačnije unutar slika. Ovo je čist primjer bio na crno-beloj i naranđasto svetlo tamnoj, kako god, da vidite kako se oni preklapaju i kako možemo da razdvojimo, znači kao da imamo dve nijanse tamnije, dve nijanse svetlije boje i onda ih razdvojimo i pravimo kao ovako lep prelaz, ovaj smooth prelaz, kao da smo napravili gradijent dodatan na sve ovo. Ok, ovo je dovoljno za sam početak, vi iskoristite neke druge boje naravno. Vidjeli ste i sami da imamo tri na kanala Red, Green, Blue i onaj Grey, tako da idemo u sljedeći čas da probamo da uradimo jednu vežbu s ovim blend ifom da nam on bude malo jasniji. Prelazimo u sljedeću lekciju.